Papa mau narik dulu. Tuh, jangan lupa bangunin malu, suruh belanja buat buka puasa. Ya Bapak ya. Ya Bapak. Ya udah Bapak, ntar hati-hati ya. Jangan pakai ntar. Udah Bapak, hati-hati ya. Udah siang lagi, Bapak lu mana Tong? Udah jalan Mak. Lalu ngapa Tong? Habis nangis? Mama, aku mau nanya Mak. Mulanya apaan Tong? Emangnya kenapa? Mak, mau keluar air mata. Mau puasanya batal Mak. Tadi ini mukanya jadi. Kagak, emang kenapa lo habis nangis? Kagak Mak, tadi abis makan bakso dibagi sama Oni pedes banget Mak. Astagfirullahaladzim Tong, lu gak puasa? Astagfirullahaladzim, Tong lu gak puasa? Gue bilang baba lu bego. Astagfirullahaladzim, lu kagak puasa? Gue bilang baba lu. Mak, mantep banget baksonya. Enak banget lagi Mak, mantep banget baksonya Mak. Aduh, capek dah, mana panas banget. Aduh, capek, mana panas banget lagi. Wih, kopi siapa nih? Minum. Aduh, enak banget lagi. Astagfirullah, kan lagi puasa. Aduh. Aduh, enak banget lagi. Astagfirullahaladzim, kan puasa. Lu bener-bener lu ya, gue bilang baba lu ya. Lu bener-bener lu ya, bukannya puasa malah madon puasa. Ampun Mak, ampun Mak, ampun Mak, ampun Mak. Yuk. Iya. Udah siang. Baba udah balik tuh. Bang, tuh tadi anakku gak puasa no. Tadi dikasih bakso sama si Oni. Bang, tuh anakku tadi gak puasa no. Habis dikasih bakso sama si Oni. Bang, anakku tadi gak puasa. Habis Bang, anakku tadi gak puasa. 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 Habis dikasih bakso sama Tony. Udah, lu mah ketawa, ulang. Jangan ketawa. Gua udah nahan ketawa, lu mah ketawa. Tanjung di dalam aja masih ngebayangin. Ayo lagi. Capek udah. Siap ya. Siap. Gimana sih cara ngomongnya? Bang, anakmu tadi kagak puasa no. Dikasih bakso sama Sony. Itu. Kok bisa ketawa sih? Nah, bentar dulu tuh gampang. Mending dulu ngisi dulu, kelarin. Oh, Cung, lu kata Cung. Siap ya. Jangan tawa. Jangan tawa. Tanjung ya. Gua diem. Jom. Kertas gini sampai gua pukul tuh. Udah ketawa. Udah nih capek juga nih dia megang gini. Gua juga capek loh. Ayo
Bang, anakku tadi gak puasa habis kasih bakso sama si Oni. Ya lu ngapa ketawa itu? Aisyah. Bang, anakku tadi kagak puasa habis kasih bakso sama si Oni. Ya. Hah? Nggak puasa. Terus kemana bocahnya? Ya. Astagfirullahaladzim, lu kagak puasa? Apa sih? Ini apa di mulut lu tuh? Iya nih tadi ada kopi, gue minum aja haus. Lu anak sama bapak sama aja gak puasa. Ada. Lu anak sama bapak sama aja. Lu mau kemana? Kenapa dijari? Oh ya udah. Enak ya Nio? Ya. Ntar gue mau bilang, ntar kalau bapak gue udah pulang, ntar gue mau minta beli bakso ya. Lu gua cari-cari nah lu di sini. Kagak puasa lu ya? Nah, Oh, lu di sini. Udah. Emang apa tuh kagak puasa? Apa? Lupa dia. Emang apa tuh kagak puasa? Oni kagak sahur Mama Jai. Gak boleh begitu, Tom. Besok-besok puasa, udah gede. Lain kali jadi kayak gitu nih. Lain kali jadi kayak gitu nih. Ini apa nih bakso? Lupa. Lain kali jangan kayak gitu nih. Gak enak ya di malam puasa. Kenapa ya enak banget? Tiga. Lain kali jangan kayak gitu, Oni. Oni lu. Lain kali jangan kayak gitu, Oni. Oni lu. Kalau misalkan nggak pengen puasa nggak usah ngajak-ngajak orang, gak enak liatin orangnya. Nggak enak banget. Oh, kok Mama nggak puasa sih? Gilar gua nggak lu tong, bego. Bang, masih satu ya bang, bungkus. Enak ya Nio? Bang, anak mau lepas puasa. Jangan di stop kau, jangan itu. Lu mau dengar dulu? Tahu jadi tahu. Ini masih panjang loh, Sony. Udah nggak jadi.